Mhlawumbe nokezweni lonke udokotela Ngonyama lo abaningi bamase bafika la ekhaya namhlanje angezukunabeka kakhulu ngizokwenzela labantu basemazweni ngoba nasemazweni siyakhona ukuthi siyithumele ifike emazweni angaphandle baningana bekhala besifonela besibhalela beko-Zimbabwe eko-Swazini ko-UK indawo ehlukahlukene nje befuna ukuthi manje abakhona ukuthi beshiye befinyelele ngapha. Okay, namhlanje indoda sesibaphosela zona abantu kuphela uma sewuphosela umuthi wenhlahla noma sewuphosela isigubhu siqale sithi xhumana nathi sifonele uthole ukuthi uhlole kuqala efonini usho igama nesibongo sihlole sazi ukuthi lo muthi uma uya kuwena nje ufuna uhambe namuphi umuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi sokunika lento yenhlahla kanti uzofuna uhambe nento eyovele kuqala ufuna ugeze ngayo kuqala before ubambe lento yenhlahla. Omunye umuntu ukhona umuntu ukuthi uyamhlola bese uyambuza vele inhlahla likhona kuyena kuphela nje nento yenhlahla kuphela into azeqhubeka phambili kulaba abasekudini lapha kulaba abantu abasuke besifuna e-Eastern Cape siyasebenzela khona uma use-Eastern Cape uyakhuluma kunesikhathi uwenza ama-bookings e-Eastern Cape sesiyafika khona fese sisebenzele khona noma kulezi ndawo lapho kwingizwileni siyasebenzela lapho siyatholakala e-Eastern Cape phinde sitholakala eThekwini eThekwini uyakhona ukuthi usithole nakhona uyasho sihambe nje endaweni phinde sitholakala futhi eMtubatuba uyasho wena ama-bookings ukuthi uyefunayo abantu abahamba kakhulu abalapha eGoli noma Thukuba abantu uyasuka lapho khona usuye koPitori usuye koSoweto usuye kwindawo nje koThembisa silapha abaseGoli basithola lapha sikwenye indawo suke silapha naye izinto abayifuna abantu zenhlahla nawo ama-1000 kunabantu abafuna ama-1000 nawo ama-1000 umuthi wemali esaye siwuphosela abantu labasekudini abangekho lapha eduze siyaphosela abantu kodwa qala into zala ekhaya zonke zigxile ekuhlolweni siqale enhlolweni asivele sikwenzela into singagxilanga ekuhlolweni umuntu kufana nomuntu ofike afuna into eyisigubhu simenzele isigubhu besigubhu asibona sesiphehluka sesichitheka sigcwala siphehleka athi hayi mkhulu manje siyaphehleka siyagcwala senze imanga uma siyangithusa isigubhu mawusithathile la ekhaya siyakuchazela masenza izinto ezokuthusa senze kudla amagwebu senzani sichitheka zona usibuka uma ukuthuka phela kusuke sathi nangeke sikwenzele ingozi uma siphuhluka senza siyaphezulu lele xa siphakama sizonzisa imali ungazingakuthusi indlela sisebenza ngayo zihlukene kubze la ekhaya mulani lezo kugcina wena lezo vele kufanele siphama ngalowo ndlela indlela zokuphakama kula bantu abakhala ngama-promotion emsebenzini ukhala nga-promotion wena nayo into yenhlahla ikhona yiyo le ukhala ngey'khundla emsebenzini